Bog nije stvorio ženu od muškarčeva stopala da bi se po njoj gazilo. Nije stvorio od njegove glave da bi se njome vladalo, nego je stvorio od njegovog rebra, s boka da bi mu bila jednaka, pod rukom da bi bila zaštićena i blizu srca da bi bila voljena. Što je ljubavi moja, sva ljubav koju ja poklanjam tebi. Što je ljubavi moja prema toj sreći što pružaš je meni. Što pružaš je meni. Recept za štrukle. Tijesto. 250 grama oštrog brašna. 250 grama glatkog brašna. 1 jaje. Pola decilitra ulja, 3 deca vode, sol. Nadjev. 75 dekagrama svježeg kravljeg sira, 2 jaja, sol. Preljev, pola litre vrhnja za kuhanje. Godišnjica vam je 13.6. Kad vam je godišnjica? 25.8. Godišnjica je 13.6. Kad vam je godišnjica? 4.3. Šta je ljubav, amo brzo? Citat od Olivera neki, amo? Ja u ljubav vire nema. Imam. To je iskorak. Kako ćeš se zaprosit, amo? Ženu ne možete razumit, ali možete bar napraviti facu kao da je razumijete, da vidim facu. Emocije sakriti ne mogu, jer emocije budiš mi ti. Emocije me prepravljuju, jer ja sam osjećajan ti. Emocije sakriti ne mogu, jer emocije budiš mi ti. Ljubav je Mića za Jenega, Prevela za 3, a Jušta za 2. Ne daj vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi, samo noć nek tiho svira, samo večer nek te krasi, sve će zvijezde s tobom leći, pune tajnih putovanja, prije sna ti moram reći. Budi dobar. Lijepo sanjaj. Budi dobra. Lijepo sanjaj.